u odnosu na druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj živi najveći broj Roma, njih oko 2000. Društvo mora da se uključi u borbu protiv diskriminacije i predrasuda te u suzbijanje mržnje prema romskoj manjini, ukazalo je Udruženje građana za promociju i obrazovanje Roma Otaharin iz Bijeljine. Oni su povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma na platovu ispred Bijeljinske biblioteke organizovali višečasovnu akciju. Ove godine akcenat je na socijalnim pravima i uslugama koje su Romima često teže dostupne uslijed postojanja mržnje, diskriminacije, predrasuda i nedostatka tolerancije u društvu, navode iz ovog udruženja. Sve dok imamo stereotipe, predrasude i diskriminatorno ponašanje većinske populacije prema djeci i mladima romske nacionalnosti u obrazovanju i svim drugim aspektima društva, nećemo postići značajne promjene. Važno je da prihvatimo odgovornost i preuzmemo obaveze na koje nas tjeraju ljudski principi, kao i zakoni koje smo usvojili, ali se vrlo često selektivno primjenjuju. Joković je ukazao na rezultate u radu Otaharina, udruženja koje postoji više od 10 godina, koliko i obilježava Svjetski dan Roma. Prije više od 10 godina Otaharin je osnovan kako bi se smanjio jaz u obrazovnim potrebama između romske djece i neromske djece. Određeni rezultati su postignuti, međutim daleko smo od onoga što smo sebi zacrtali kao cilj, a to je jednakost sve djece, njihova budućnost bez segregacije i bez diskriminacija, posebno bez mržnje koja je zaista neosnovana, ali nažalost svjedoci smo da ona još uvijek postoji. Naš volonterski rad kroz Otaharin i lokalni volonterski servis je uključeno više od 50 volontera. Romskih volontera ima tu neke oko 15-20 koji zaista stalno dolaze, rade na terenu, rade u dnevnom centru, vrlo posvećeno i vrlo aktivno. Prošle godine završena je i dekada Roma u okviru koje je vršeno stambeno zbrinjavanje ove populacije. Kroz dekadu Roma grad Bijeljina je najviše uradio na stambenom zbrinjavanju. Prvi mah izgrađeno i popravljeno negdje oko 23 stambene jedinice. Evo prošle godine, o tome može više načelnik govoriti, je završeno nekih 12 stambenih jedinica za socijalno stanovanje, tako da se u tom dijelu jako puno uradilo. Gradska uprava uradila je mnogo na stambenom zbrinjavanju Roma. Posljednja u nizu ovih dana očekuje se useljenje novih stanara u novu zgradu za socijalno stanovanje koja je napravljena u romskom naselju. Dakle, radi se o zgradi sa 12 stanova, porodice su već odabrane i evo čekamo znak praktično iz partnerskog odnosa sa Hilcverkom, odnosno sredstva su iz fondova Evropske unije. Dakle, da oni sa njima dogovorimo to otvaranje. To što mi činimo kao lokalna uprava ili samouprava je praktično od ovih partnerskih odnosa i izgradnje stanova je popravka kuća romskih sa različitim donatorima, partnerima, dakle, obezbeđivanje prostora, mislim na placeve infrastrukture je i sama izgradnja kuća ili popravka kuća. Ono što možda još da vam nabrojim je praktično mi počinjemo, rekao bih, kronološki od toga da dijelimo paketiće za novu godinu, onima koji idu u školu dobijaju užinu iz budžeta, odnosno od gradske uprave. Pomaže se u udžbenicima uz saradnju sa Otaharinom i evo danas smo imali u posjeti GIZ ili bivši GTC, naravno u saradnji sa njima ili kao partneri ili u nekim drugim načinima saradnje obezbeđujemo Romima implementaciju praktično ili njihov učešće u lokalnoj zajednici nesmetano kao i svi drugi stanovnici lokalne zajednice. Predsjednik udruženja Otaharin istakao je da su u ovom udruženju ponosni na zaštitu i promovisanje ljudskih prava, aktivnu borbu protiv predrasuda, radne eksploatacije, diskriminacije, kao i na akcije suzbijanja prosjačenja te uključivanja u obrazovni sistem. Otaharin je u svom dosadašnjem radu svake godine podržao oko 100 učenika u Bijeljini, isto toliko i u Živinicama, u proteklih 10 godina. Kroz svoj rad Otaharin je podijelio je samo u prošloj godini više od 1000 obroka za djecu ulice kroz svoj dnevni centar. Obezbijedio više od 100 radionica na obrazovanju romske djece. Također upisali smo 148 djece u obrazovanje. Međutim, još uvijek je to napor nevladnih organizacija uz podršku lokalne zajednice, međutim nedostaje tu epilog iz ministarstva, republičkog ministarstva i nedostaje ta stalna sistemska podrška i usvajanje nekih sistemskih rješenja za rješavanje problema Roma. Nažalost, od 148 učenika upisani u osnovne škole, više od polovine njih je napustilo obrazovanje, otišlo u zemlje Zapadne Evrope. Oni koji su ostali u velikom broju neredovno pohađaju obrazovanje i to se još uvijek ne smatra velikim problemom u našoj zajednici.
Kao pozitivan primjer navedena je Sanita Smajić, jedina Romkinja u Bijeljini koja pohađa fakultet. Pa moja ambicija je bila to da mogu da promijenim svijest i da podignem svijest kod svojih mladih Roma. Htjela bih da im pošaljem jednu poruku da bez škole nema budućnosti. Romska populacija zna se da veoma teško žive i da nemaju baš stambeno zbrinjavanje. Nemaju baš svoje kuće, svoje domove. Pa tako da i djeca zbog toga najviše napuštaju školu. Otaharin će u narednom periodu u okviru projekta Bolji pristup socijalnim uslugama i sličnim projektima raditi na poboljšanju pristupa socijalnim pravima i socijalnim uslugama pripadnika romske populacije, a radit će se i na zagovaranju na izradi i praćenju primjene važnih dokumenata za Rome na svim nivoima.